لا والكسل كلا والبي والإبانتال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلفون رحمهم الله: الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. كماكي رحمهم الله الباب الثالث جنب التمنغل مستحبات الصيام وفي ديرو دي تواتكو يدا دين ككوركا ومكروهاته كنيم أنيا دين ككوركا على مورن سينا ما يدا دين ككوركا ولوني فيجي دي تواتا نتنك أن ستوي وودي توي فسبو الله عز وجل أوري kanko neɗɗo on o windante baraji o windane moƴƴere, amma si tawi kanko neɗɗo on o waɗali ɗi o windantake bakkatu kanko neɗɗanke on. si innama non makruhatu assiyam waɗin piiji ɗi tawata si neɗɗo on rentike e majji tawi ko sabu allahu azza wa jalla o rentori e majji kanko neɗɗo on o windante baraji, amma si tawi hawri o waɗiɗi kanko neɗɗo on o windantake bakkatu. idan ko be faamen ɗum si innama mustahabbat ko ɗi neɗɗo on yamira waɗugol kono waɗɗaki e dow makko. si o waɗi kanko neɗɗo on tawi ko sabu allahu o warri mo mari baraji, sabu tawde waɗɗaki e makko si o acci o heɓata bakkatu. si innama makruhat ko piiji ɗi o haɗa kanko neɗɗo on waɗugol kono noon harminaka e dow makko waɗugol, sabu ɗum waɗi si tawi kanko neɗɗo on o waɗiɗi madama wonadi harminadi o windantake bakkatu. si o acciɗi noon madama ko haɗaɗi o acciriɗi sabu allah o windante baraji ko ɗum ɓe maki wa fihi no e dambugal ngal mas'alatani mas'alaji ɗiɗi. almas'alatu l ula mas'ala arano o mustahabbatu siyami ko yiɗaɗi ɗin ka korka. ɓe maki yustahabbu lisa'imi no yiɗana oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo horuno on an yura'iya ne kanko neɗɗo o aynitata fi siyamihi e nder korka makko kam al umura attaliya. ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji hikkayɗi ɗo ɗi. ɓe maki an walan aranuɗum assuhuru ko ɗum woni sugulagol ngol li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabu mako nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki tasahharu fa inna fi sahuri baraka akhrajahu al-bukhari wa muslim. amma nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki tasahharu sugule fa inna fi assahuri pellet no tabitino e ñaamete sugulorteɗo on ma njaram sugulorteɗan ɗam. si innama assahur kañum may assuhur ko piiji ɗiɗi sirtu. si innama assuhur biraf'i assin ɗum hara ko fana ko alfi'il gollal ngal sugulagol. si innama assahur binasbi assin ɗum haray ko fana ko ma yutasahharu bihi ko sugulorteko ñamete o ma njaram. idan si innama assuhur ko sugulagol ngol gollal ngal, si innama assahur ko ñamete sugulorteɗo. ɓe maki tasahharu sugule fa inna fi sahuri pellet tabitino e ñamete sugulorteɗo on barakatan barke. allahu azza wa jalla no waɗi moƴƴere heewde e kañum on ñaameteeɗo. neɗɗo on si tawi hawri o sugulike malayka ɓen allahu azza wa jalla e malayka ɓen tigi ɓe juula e hoore makko. nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha wa malaikatuhu yusalluuna ala almutasahhirin. allahu azza wa jalla e malaykaɓe makko ɓen ɓe juulay e dow ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko sugulotoɓe ɓen. ɓe maki wa yatahaqqaqu suhuru sugulagol ngol no tabitira no gongira bi kathiri ta'ami sabu ñamete ɗuɗuɗo wa qalilihi e ñamete fanɗon. wati ñamete on a ñaami buyi ma a ñaami seeɗa manama hiɗa jogiti anniye on ko ñentingol nelano alayhi salatu wassalamu warruɗa ɗum noon a winnante baraji ɗo noon ko be watte yiɗi moƴƴa ka anniye par ce que yimɓe buyɓe suguloto
kono siɓe sugulaade anniye maɓɓe on ko fiiwata heege tampinoyɓe ñalawma wona anniye ñentingol nelaano alayhi salatu wassalam anniye heɓugol baraji wonaadi ɗaɓɓeede ton innama al amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa ko ɓe neɗɗo watta e wi'e ɗum moƴƴo siɗa sugulaade fiɓu ko sunna nelaano alayhi salatu wassalam wonɗaa waɗde baraji ɗin heɓaade ɗon a heɓa e nafooreji ɗin ɗiɗinno to ɓanndu ma ɗum fiida e nder ñallal ngal immitel muɗum kadi baraji ɗin ɗi heɓo ono si tawi baraji ɗin ɗi yeyi haray moƴƴanaama an neɗɗanke o ɓe maki walaw bi jur'ati ma'in hay si tawi hawri ko yeru surɓande wootere ndiyan neɗɗo on surɓi si o anniyike kanko neɗɗo on ko sugulagol o waɗi haray ɗum ɗon tabitaniimo ɗum waɗi yimɓe ɓe tawata ko wonayɓe ɓen ɓe waalo jemma on fof ɓe immoyo min simi sugulike sugulagol welatalon simi sugulike mi nawna mi waɗayno wakkilo haysi tawi ko surɓande ndiyam ma tamarore wotere fetɗettuɗa maɓɓiɗa ñamaɗum ɗon anniyoɗa wonde a ñentinинelaano alayhi salatu wassalam fiya heɓu nden moƴƴere ɗo ono ta jaɓu waalade ɗeɗo baraji fof ɗi laawma ɓe maki o waktu suhuri waktu non sugulagongol min muntasifi llayli ila tului lfajre ko gila ka jemma on o fecci ɗon ka hakkunde haa ka takko yellitagol fajiri si fajiri on feeri haray hattiɗo idan si tawi neɗɗo on o ñaami qabla muntasifi llayli haray on ɗon neɗɗo ko neɗɗo hirtiiɗo wona suguliɗo ko gila ka jemma on fecci ɗon hakkunde ɗon haa fajiri on o feera si fajiri on feeri haray ko ɗon woni ko hatti ɓe maki thaniyan hunde ɗin mere nden e yiɗaaɗi ɗin ta'khiru suhuri ko nennugol suguli on neɗɗo on ko yo nennu suguli on nayo jemma on feccu hakkunde tun o ñaamaɗo ko yo nennu suguli on haa takko ka fajiri on feerata ɗon ko woni tun fajiri feeray tun o accirani waddi tawi karmo konɗen nde maaki wonde innugol mi acciri ni ñaamugol tawa fajiri on feeraali acca ɗon 20 minutes 30 minutes 40 minutes e maaki ɗum noon ko khilafu sunna ko ɗumnagol sunna nelaaɗon alayhi salatu wassalam sina ɗum neɗɗo on kono o nenniri suguli makko o wof yo taw tun fajiri on nde feeri kanko neɗɗo on o hattiɗo no suguli makko on ɓattori feerugol fajiri on wof ko noon baraji makko ɗin ɓuri mawnirde ɓe maaki li hadisi zayd ibni sabitin radiallahu anhu qal kamɓe zayd ibni sabitin ɓe maaki tasaharna men sugulino maa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wondude e nelaɗo alayhi salatu wassalam ثم يسلم كنا من إني مي إلى الصلاة فاد أجل ذلك أرى متواتر قد اتدو حديث زيد بن ثابت وي قلت مي كم كان قدر ما بينهما ويرو أمبر جل ونو حقنا جينو قل من سبولي والكانو ما يجول قل مودون فجريو كم زيد بن ثابت قال بماك 50 آية ويركو بطل جنگة آية جي جفن بجي ويركو نونو حقو نغينو غلا من سبلا غنغل يجونو غلا من قل لي وني ربطو نير مؤدنا تابين نونو كم بين الانو عليه الصلاة والسلام ونكو سبلو دي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ثالثا تمون تعجيل الفطر كو ننو غل يتشنغل منتغنغل يتشنغل كنتغنغل بما كيف يستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس بما كي ونن يدنا أولا نحن ننغل كنتغل نيدنا أولا نحن متى تحقق تعجيل الفطر يتشنغل tajugol makkongol ɗum woni huntagol makkongol mata tahaqqaqa ghuruba shamsi tuma wo nde kanko neɗɗo on o felliti wonde ngeeɗo naange nge muti kan naange nge muti wo ko yo taƴu on kisa amma innugol mi yalta mi ndaara so renti koode ɗiɗi ɗum noon ko hunde nde tawata ko sincande nde فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة أخرجه البخاري ومسلم بما كتام سهل بن سعد نلانه عليه الصلاة والسلام بما لا يزال الناس يلا بن سيرتا بخير هبه مؤجر ما عجل الفطرة قد هبه يكند بتننا هنتقل مأبغل
si naange ngen mutii tun ɓe hontike ɗon ko ɗum ɗo woni moƴƴere nden ko ɗum ɗo woni sunna on waɗi neɗɗanke on naange ngen si mutii koyo o ñaamu kanko neɗɗanke on yeru ko tawata yejjintinay mo fii ñaametee bima'ana hilnatamo e fii ñaametee e nder julde makko nden si o naata e juulugol ɗum naarugol tun kadi kanko neɗɗo o daro o yara ɗo ñebbi kun tewmboyri o yaha o daro e juulugol tawa imam on si juutini ɗon gokkunni ko tana wannon haray haqqille makko ɗen fof koye miranji ɗin ɓaawol mi waɗi sunna on koye on tigi ñaamu taw yeru ko tawata hannde kadi yejjintinay mo fii heege si o daro noon o fuɗɗo juuli ko ɗum ɗon woni sunna ɗum noon foti ko sunna e foti wona sunna par ce que nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida uqimati salatu wa hadara al asha'u fabda'u bi al asha ɓe maaki si tawi julde nden darnanama ka juulirde ɓe maaki tawi ñaamete muɗon on ɓannaama karmo koɓɓe maaki tawi hawri hiɗo weela heege nge tawata si o yehi ka julde on heɓata khushu'un tam haray fuɗɗore taw ñaamete on si yahon juulo to taw hara neɗɗo on o hoora fadlan noon si mo hoori par ce que neɗɗo si hoori gila bimbi haa kiiki den tini aray mo andi piletije gono toon ma paanije gono toon ɗen ɗon ko waɗorta kon ko welata mo fuu on noon si darnama e nder julde ko ɓuri heewde ko heɓe muskilaji ko ɗum no jeeya e faljere moolanande taƴirgol ɗo ndiyan seeɗa ma tamarore wotere ma yara ɗo ñebbi kun tewmboyri ma ƴetta ɗo lemunnere yara nden ɗon haa gasan nanga ngal yaha juulugo ko ɗum waɗi si tawi waɗayɓe ɗum ɗon ɓen ko innete sunnaji heewɗi ka nder julde e ka ɓaawo julde ɗi woopayɓe e nder sumayon ko julde futuronde no jeeya e ko woopata ɓe e nder julde futuronde ngal khushu yankinare no jeeya e ko woopata ɓe ɗum ɗon waɗugol al adkar ba'da salat adkar ji watteɗi ɗi ɓaawo futuro on ko adkar ji ɗettugol kuyel maɗɗo ma ɗetta jungo ngon maɗɗo ko ɗiɗo annda ɓaawo ɗon ko ɓuri ko ngeyinde tan mum ɗum no jeeya e ko ɓe hattotoɗon ko tawata dogayɓe ratibatul maghrib ɗeɗo darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɓaawo futuro on woɓɓe go e nder suumayon fof ɗen no juultade ɗen noon si tawi o huntino ka arande laawol ñaamuɗon ko yonata o yawɗon juuluɗon on gayneno waɗon adkarji moɗon ɗin aɗon soñjaati naafon kadi ko naafo ton kon si hoton ka cuuɗi mum ma hoton ka cuuɗi naafo yo harawol no raati hay e ɗum renno ko hunde nde tawata yimɓe ɗuuɗuɓe no falji e muɗum rabi'an ma yabuɗum al iftaru ala rutabat ko taƴirgol tamaroje ɗe tawata ko tamaroje kecce ɗen mana neniya ko loppiiɗe ɗen tamaroje ɗe tawata ko loppiiɗe ɗen taƴirgol ɗen ɗon ko sunna ɓe maki fa in lam yajid si tawi kanko neɗɗo o heɓaali ɗen tamaroje loppiiɗe ɗon fa tamarat haray ko tamaroje yoruɗe ɗe mana ɗayɗuɗe ɗe e andi tamara no mari noneji ɗiɗi woodi loppiiɗe woodi goɗɗe ɗe tawata e waywa ɗayɗuɗe yoruɗe ɗe haray sunna on ko taƴirgol loppiiɗe ɗe waɗi on neɗɗo on ndeɗa sooɗa tamaro e junngo yeeyeɓe ɓen fii ko huntora ndaaru loppiiɗe ɗen soodaɗen ɗon ɗum ɗon ɓuri moƴƴude taƴirgol si tawi ɗen ɗon noon heɓaaki soodaɗeɗa ɗe tawata ko yoruɗe ɗen ɓe maki wa on an takuna witran no yiɗanamo kadi kanko neɗɗanke on nde tamaroje ɗe wonata hara ko tamaroje fuujuɗe wotere ɗe tati ma ɗum ɗe jowi ma ɗe jeɗɗi ma ɗe jeenayi hara ko fuujuɗe ɓe maki fa illam yejid si tawi hawri o heɓali tamaro few o heɓali loppiɗe ɗe o heɓali yorude ɗen fa ala jar'atin min ma'in haray ko yo ɗettu curɓalde ndiyam o surɓo laare nde moƴƴa sunna on ko ni hikkinirirtaɗe tamaroje loppiɗe si heɓaki tamaroje yorude si heɓaki ndiyam kono heno yimɓe boyno jogii lemun ne kamɓe ko ɗum ɓe taƴirta ma sodoyaɗa siwu ɗum no baraji ɗin ɗi laawotoma e gonɗon semo aɗa koye wattu ile muɗum moƴƴa لحديث أنس رضي الله عنه صب حديث أنس قال بماك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن الله واللاتنك يفطره بتجرين على رطبات تمرج لفي قبل أن يصلي فأتي بجوله فإن لم تكن ستوي حولي لا تنوك رطبات تمرج لفي بتجر فعلى تمرات بتجرين تمرج توتك يورد فإن لم تكن ستوي حولي دون كدلاتاك بهبال دون حسى حسوات من ماء kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe surɓande ndiyam ɓe surɓoto surɓande ndiyam nde ɓe taƴirta
رواه أبو داود والترمذي وحسنه وأخرجه البغوي في شرح السنة وصححه الألباني في صحيح الترمذي. بما فإن لم يجد شيئا ستبيه كان فنحنه وهبال حيه وأتجر هرينا والفطر بقلبه أني يريتج غنغل كبرن مكو ويكفيه ذلك تندو ينام كان فنحنك مثلا هيمو كلا والهوت ذلك مكو وجوغاكي دون فأتجر وأني نانغي موتيتوس وأني كي أتجي وهبال براجي نحن متاتك ويتشندو تجغنغل. خامسا جواب الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام ودعاء سانغا كأنتي تجتادون كنيما دعاء كدي سانغا دي أهوري ندر نيالنغال أدو إنا دعاء موجة سانغا كتاوينون دي مهوري أدو إنا كدي دعاء موجة كاوتاجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم سبنا عليه الصلاة والسلام ماكم أبه فماكي ثلاث تتنود لا ترد دعوتهم دعاء مأبه كم برتتاكي سبتلك الله عز وجل أجابنا الصائم كهور حتى يفطر حاء تجا والإمام العادل يسوع متوتا كنندو والمظلوم نحن متوتا كنندو تونيا. رواه الترمذي وحسنه وأخرجه البيهقي وصححه الألباني في الصحيحة. إذن هذا نحن هورنا ونكو يوكله o toro Allah azza wa jalla e nder ko hori kon tentini sanga nde tawata himo sujji ka o sujji don ka julde ma si o gayni tashahhud makko on salatul ibrahimiyya on o du'a on do yo o salmin kono kelidi tata du'a no jabo moƴƴa si tawi hawri himo tajude kadi wa nafsu shay'in si o taji kanko neddo o du'o kanko neddanke on o du'o no jiya azkari jidi tawata ko di neddanke on ولا تسيوتاجي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. شيخ سامين بماكي وهمه أنهم ذكر وقت يدون نقدر أنكو يوضع مسيوتاجي نايا أوضع متوسي تاجا كون جاين لا تاجو دسي وقت ودي هاي فيرو ماكو ونوتين دي ذهب الظمأ أنك كايي كسا يوم بكايات بيردا كلا أيوة بما سادسا جاء منهم الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر جاء منهم كدود دينغول إتوغول صدقة إدود دينغول جنبو القرآن إدود دينغول هنتينغول يمبه هوروبه كيما غوليجي دي تاتا كو لوتو دي غوليجي مؤجدين كشريف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. ابن عباس بما كنلانو عليه الصلاة والسلام بلاتنو كي يمبن وكم بنلانو عليه الصلاة والسلام وني كورنو يمبن ويتي تنغول مؤيريجي دي اوكتيرغول كانيما تنغول كلا مؤير بما كي وكان أجود ما يكون في رمضان tinnare mabbe nen kadi ko be burayno ne tinnorde ka okkitirgol kanyum ma e ka moddugol ko e sumaye on hina yalqahu jibril sangande jibrilu arata hawra e mabbe kambe ne lana alayhi salatu wassalam wa kana jibrilu yalqahu kull laylatin fi ramadan jibrilu arayno ka mabbe hawra e mabbe jemma kala e nder sumaye on fayudarisuhu alquran be rewtina ne lana alayhi salatu wassalam quran. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة بما كان لنا عليه الصلاة والسلام كسومين جبريل عليه الصلاة والسلام هوري مبه هي بقوري فيون أنساين تنا دي مؤجر أوكي ترغل كانيوم مؤجر جلوتو دين فق قوري هاي هندو متواتكو أتتان أندينو نوكو هلو قل وند فيون أنساين تاوي مؤجر دي مبه دي متيدي مؤجر كان بني لنا عليه الصلاة والسلام فانون كو بيوي انا دي هوندو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سوما يهوتي ندو كو يا هاوكو غامين jogi to da wakkilare hattirde wakkilare parce que anda on suma e non sina on do woni sakkitorojo ma la'alla suma e go tawitama idan wakkilor on don suma e jogi to ramo wasitay ko on do woni sakkitorojo mana. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. بما كسابي عن جد ظن الاجتهاد في صلاة الليل وإما قل قد تنو وكيلو مؤجع جلد جمانك
ɗon o wakkiloo o juula jemma moƴƴa naafiilooji ɗin hara o yahaali o yarin boyri e gosi o ñaami futti haa o aroyataa ko ɗaanagol o jokki parce que hoɓɓe goo kadi ko ɗum ɗon ɓe etotooɓe sarsa haa yona ɓe aroya si ɓe juuli darɗe ɗiɗi ɓe yaara ɓaawotooɓe ɓe pay koye diree ɗum tigi diroo waaloo ɗon tana on fof noon kadi woɓɓe si waalike ɓe juulataa ɓe accataa juula e ɓen juula hara on tiino ronfula ɗon idan ko yon tigi hawkuɗin piiji ɗum few ɓe maaki wa bil akhassi fil ashri l awakhiri min ramadan tentiniino ɗeɗo balɗe sappo sakkitoroje e suumay فعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر للان عليه الصلاة والسلام بناتي نكسي تبي هوري سكو سكي تروجة الناتي سومي شد مئذرة كم إن لان عليه الصلاة والسلام بتيدي ني بددي تقول مأبنغول كم إن لان عليه الصلاة والسلام بحق بيدول مأبنغول هانغول تيدا دون دوكو كناية nabi si tawi hawri ko duwol conci ɗin tigi ɓe ɗettata ɓe fiɓa haa tiiɗa ɓuri ko ɓe haɓɓayno maana muɗum anndi si innama kaari dadito awa ko wakkilo ko ɗum ɗo yani ɓe wakkilotono kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam wa ahya layla ɓe wurnita jemma maɓɓe wo ayqada ahla ɓe finnina ɓenngure maɓɓe nden kadi na kamɓe tun dey immagol ɗo ya hacca ɓenngure muɗum nden ka suuɗ kamɓe ɓe finninaɓe kamɓe e maɓɓe fof ɓe wakkilo akhrajahu al-bukhari wa muslim ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم يسبك هوبتي ماكو مأمئ كمي بماك من قام رمضان إيمانا واحتسابا كلا دريد وجولي اندودو لورو سوما ودرني نافلو جدين ماير غمنينغول مكو وندك ويمرادو لقبينغول مكو حبيتو براجدين كالله غفر له ما تقدم من ذنبه ويا فانت بكتوجي مكو تسوكي يوتدي دين فوق أخرجه مسلم بماك ثامنا جيتتبن الاعتمار ko yawgol waɗa umra so on tigi no mari feere o immo o yaha o waɗa umra enen nde mari muskila hannde goɗɗo no waawi wakkilaade ɗo o sooda téléphone mo tawata téléphone on mo waawi mo soodirde billet d'avion mo yaha o waɗa umra goɗɗo dettiiɗo iphone mi annda ko iphone 8 plus kaa ko 9 si o soodi on ɗon o soodi ɗo Samsung S9 plus ɗiɗo ɗiɗi ɗi yonantamo billet d'avion ko yara umra ko bellati yone billet d'avion ɗo yawgol ɗo umra no ɓuri 20 million ɓura bal hewta ɓe wonde ko $1200 $1200 ɗum ko terlen 10 million e ko fayma 11 million ka terlen ɗo kono yimɓe ɓe goɗɗo no wakkili ɗo soodi ɗo Apache ara ko jani ɗi terlen 13 million o bungiran ɗum noon tawa yaali umra e nde wotere ceginnama bal tuksiruna alhayata addunia wiyenta fillo arale alaali on no holli yimɓe ɗuɗuɓe لقوله صلى الله عليه وسلم سبو ما كن لانو عليه الصلاة والسلام ماكي عمرة في رمضان عمرة بوتو ونقلو ودي يندر سومي تعدل حجة براجي موضن دي النفتا وبراجي حج بل رواية بوبي ماكي نفتا حج ونقلو حج دي من تاكم يوني المامي ولو معنى أن تعدل كرمكو بماكي هلا لسيئة ودي عمرة هراي وقت قول حج ونقلو iwalde ko woni a windante baraji hajjoydo ko mara waɗande nden iwali e maɗa amige aywa rawahu al-bukhari wa muslim be maki tasi'an wa akhiran qawlu inni sa'imun liman shatamahu be maki hunde jeena yabere nden e piiji moƴƴuɗi ɗin yiɗaani ɗin ka korka ko wi'ugol neɗɗanke on mimmiɗo hoori wonande on neɗɗo yennuɗum tawi goɗɗo yennima ɓa enen ɗo nde mari settuɓe ɗenɗe muɗum e kundule muɗum kamɓe haya suumaye ɓe yennayi hara koye suumaye tentini soferjo oto ma soferjo moto fandi eɓe yennata e nde ɗo saare fandi idan si a fotti e goɗɗo kanko o wakkilike o yennima hiɗa hoori o yadaro wi'amo inni sa'im wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa idha kana yawmu sawmi ahadikum ɗum ko sabu maku nelaɗo alayhi salatu wassalamu kaɓe maki ɗon si tawi laatike ñalande nde tawata ko ñalande nde hoori goɗɗo e moɗo fala yarfus wenete arrafas ko muqaddimatul jima
piiji ɗi tawata ko ardinteeɗi ɗin yeeso rendiigol sifa lumnagol sifa fijirgol e wowlugol ɗin konnguɗi ɗi tawata ko wadda ɗi shahu ko ɗum wiyete arrafas lakin lumnagol ngol no sellana neɗɗo o mi shart si tawi himo waawi hoore makko no daganomo ka o lumnondirta e sonnaajo makko si tawi mo waawi hoore makko hara ɓe yanaali e ko feƴƴi ɗon nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi kono yimma mene aicha ɓe maaki nelaano o non hiɓe ɓuri on waawude jogaade haaju maɓɓe on maana muɗum ɓe ɓuri on waawude jogaade shahu maɓɓe kam e yimɓe ɗiɗo arno lamdiɓe fii muɗum nayeejo e suka nayeejo on ɓe wiimo mo waawi waɗde suka on ɓe maakanimo yo accu ɗum kamo ko ɓe maaki fi on ɗum par ce que mawɗo on ɗo waawi jogitaade ɗum ɗum ka suka on kanko o waawata eɗan si tawi a anndi a hoolaaki hoorema feren taƴay ko yaawi aray ko ya wakkilo rentoɗaa e ɗum ɓe maaki wa dhalika li qawlihi sallllahu alayhi wa sallama ɗo ko sabu maako nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa ida kana yawmu sawmi ahadikum si tawi laatike ñalaande korka goɗɗo e moɗon fala yarfus wata o waɗu piiji ɗi tawata ko noddeyɗi ɗin e rendiigu wala yashab kanko neɗɗanke on e hoore makko wata o wonu neɗɗo mo tawata ko memminowo pankareji e sonkoji e ko nandi e sifa ɗin piiji taw wonu yo wonu neɗɗo deeƴuɗo yo wonu neɗɗo mo tawata ayiye mo tun tawamodi oɗo nediji islamu ɗin no e makko ɓe maaki fa in sabbahu ahadun aw qatala si tawi goɗɗo yennimo maɗum ari haɓidugol e makko o nangima koldoloke o ma o duñima ɓe maaki falyaqul yo o wi'u innino min imro'un komi neɗɗo mo tawata sa'imun komi horum mana mum si o yennima kanko neɗɗon ko yennuma o innumo min miɗo hoori wata yotto yennorne ngo nde tiiɗi wota yotto jon noon ka sengo arugol haɓama mana muɗum piiridugol e maɗa so ari o nangima a wimo miɗo hoori o yiltike walillahi alhamdu si tawi o yiltaki o yehi yeeso kadi a wimo miɗo hoori a ndaari a tawi si a bambi juuɗe maɗe o watte woni masibo joni ɗon haray sharia on no niwinanma daraga hattirde daraga par ce que si tawi a jooɗike ɗon o watte masibo joni ɗon sharia on no newnanma ya yotto ka yennoreɗa noon sharia on jaɓantama bi halin min al ahwali ya yenno jaɓata kono ka hawre ɗo ɓanginanmo etoɗa hattirde etagol hay siko ya dogu ɗum noon fof siɗa wawi wadde waɗu ɗum hay si yimɓe ɓe innayi kaarino holi reedu wiw min miɗo hoori mi piiriɗata e goɗɗo nino joni noon e nder ɗum ɗon a dogi tun o jokkitiɗo o yehi ha o nangoyima masalan o wima bantu gas aɗari a tawi he ɗo si a hokki juuɗe maɗe ngaji fa oɗo o jukkintewol ɗon sharia on no newinan ma ya hollumo wonde a hulama ko accirɗa ko ɓa ko ɗum yamiraɗa noni hatten ɗo ha juule بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلفون رحمهم الله المسألة الثانية مكروهات الصيام يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره وهي أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح النسائي إماك المسألة الثانية مسألة إمهم إنغال دو دمبغال غال تواتك دمبغال تتبنغال مكروهات الصيام قلوني ديدو بيجي دي تواتك أنيا دي دين كفرك wano jantorde non ko piiji ɗi tawata ɗi harminaaka e dow neɗɗo on waɗi si tawi o waɗiɗi kanko neɗɗo on o heɓata bakkatu o woni tumbaraji makko ɗin e korka makko kan ɗuytoto si tawi no hawri kanko neɗɗo on o acciɗi tawi ko sabu allahu azza wa jalla o acciri ɗi
kanko neɗɗo on o windante moƴƴereji baraji ɗin ka korka makko ɓeydo ɓe maki yukrahu no anya fi haqqi saimi e haqqe oɗo neɗɗo mo tawata ko horuɗo ba'dul umuri yoga e piiji allati ɗi tawata qad tuaddi ko piiji ɗi tawata ko addayɗi ila jarhi sawmihi e barmingol korka makko kam wa naqsi ajrihi kañumma e ɗuytugol joddi makko ndi woni baraji makko ɗin ka korka wa hiya ɗin ɗon awalan ara nun ɗum almubalaghatu ko yottagol ngol fil madmadati ka wiɓagol wal istinshaqi kañumma e ka sorkinagol ana mun neɗɗanke on wiɓagol makko fotika ka salligagol makko ma haranaka salligagol makko e sorkinagol makko kanko neɗɗanke o naadugol ndiyan ɗan kakkine yottagol e ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko añaande sinama yottagol ngol mana mum ko tiiɗingol ngol ɓe maki wa dhalika ɗum khashyata ko hulugol an yadhhaba alma'u nde ndiyan ɗan yata ila jawfihi kareedu makko e qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu maako nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa baligh yotto fil istinshaqi ka sorkinagol mana muɗum ka naɓugol ndiyan ɗan ka kine maɗa sida salligaɗe haray naɓu ndiyan ɗan yottoɗa e muɗum illa an takuna sa'iman siwanande laatotoɗa hara ko a horuɗo siko a horuɗo wata tiiɗino ka sorkinagol wata tiiɗino kadi ka wiɓagol fi wata ndiyan ɗan feƴƴi ɓe maki thaniyan ɗimmuɗum alqublatu ko lunnagol ngol mana muɗum lunnagol gorko on sonnajo on walla lunnagol sonnajo on gorko on ɓe maki liman tuharriku shahwatahu wonande on neɗɗo mo tawata lunnagol ngol memminay shahwu makko o wona jantorɗen nonnane si tawi hawri si o lunnike memminta shahwu makko on naɓamo kanko neɗɗanke on ha hewtinoyamo e mbalde ndin harayno daganimo ka o lunno sonnajo makko himo hoori sabu nelano alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi ɗum ɓe maki wa kana mimman la ya'manu ala nafsihi tawa kanko neɗɗanke on ko o laatiɗo e ɓe yimɓe ɓe tawata kanko neɗɗo on himo hooli hoore makko e fiyaake hoɗugol mo shahwu on naɓa mo ha o feƴƴitoya fa yukrahu lis-sa'imi an yuqabbila zawjatah ɓe maki no añana oɗo neɗɗo mo tawata ko horuɗo on nde o lunnoto sonnajo makko on aw amatahu maɗum korɗo makko on li annaha sabu tawde ɗum ɗon kadi gomɗi tu addi no totta ila itharati ashahwati faade e memmingol shahwu on allati on mo tawata tajurru himo pooɗa ila fasadi sawmi faade e bonnugol korka kam bil imna'i sabu maniyagol awil jima'i maɗum sabu rendugol idan haray koko wiyete lunnagol ko hombo woni ko ɗum ɗo añana ko on neɗɗo mo tawata lunnagol ngol memminay shahwu makko tawa ko on neɗɗo mo tawata o hoolaki hoore makko e ngon sengol oɗo ko neɗɗo mo tawata lunnagol ngol no añanamo amma noon si tawi hawri memminta shahwu makko himo hooli hoore makko haray kanko e haqqe makko no dagi sabu nelaɗon alayhi salatu wassalam tabiti e maɓɓe qawlan wa fi'lan ɓe maki fa in amina ala nafsihi si tawi kanko neɗɗon o hoolike hoore makko min fasadi sawmihi bonugol korka makko kan fala ba'sa haray kanko neɗɗanke on ella ala yo o lunnodir e sonnajo makko si tawi mo hooli hoore makko wonde ɗum non poɗatamo ha ɓe feƴƴa e lunnodiral ngal ɓe yaha ko bonnata korka makko kan gila e yaltugol maniyu on kañumma e rendigum li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yuqabbilu wa huwa sa'im ɓe magi sabu tawde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatinoy ɓe lunnotono sonnaɓe maɓɓe ɓen hara hiɓe hoore qalat aishatu radiyallahu anha wa kana amlakakum li irbihi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatike ɗon hiɓe ɓuri goto kala e moɗon wawude jogitagol haaju maɓɓe on ay haajatuhu haaju maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum woni tuuyo ngon kamɓe ɓe wawi jogitade ɗum ɗon ɓuri en dendanigal meɗen
وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها بماكي كوانا نونكا دينو وقت يدو مكو كانكو نقدانك كالكو تاوتا وناتو دون إفياك مؤنن داهور مالكو ممنا يدون دمبا يلتنا أونو شهو مكو honki ndira kañum shahu makko ka idamati nadari ila zawjati wana duumagol makko e ndaarugol ɓengu makko joɗagol makko ɗo o daro tawala golle hayye hunde si o ya fewti o ndaara si o hucci o ndaara si o joɗike o ndaara si o jali o ndaara tawi ɗiɗo piiji goo ko memminayɗi shahu makko on haray wata o duumin ɗum ɗo e ñalorma suuma e sakko ɗum naɓa mo yeeso haray no aña awil amati maɗum duumagol e ndaarugol korɗo muɗum on tentini noon ɗi tere ɗe tawata ɗen ko tere memminayde shahu makko on kanko neɗɗanke on innaka o ndaarataɗe kono duumagol e ndaarugol ɗe haa ɗum memmina shahu makko on hewtinamo e koko jantaɗa harayno aña awi tafakkuri fi sha'ni ljima'i maɗum miijitagol e fi fiyaake rendigo ngun ta emo jooɗi kanko tun imo miijito emo jooɗi kanko tun imo miijito في موضوع هشه مكو ممنو إنه كذي هو أمر مكروه بماك لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع سبنا دونهم هو أدى إلى مكان كونة لكن إنه هيبي كنا بتا مكان كونة نام إماني يقول كانوا ما رندي بماك ثالثا تمودن بلع النخامة كدواني مودو قول مكو كان كونة لكن حرتر مكو ما نمودو حرتو هاجسا o ɓennita hartere makko nden o harto hagasa o ɓennita ɓe maki ɗum ɗon no aña ɗoni karamo koɓe goo yaaruɓe onde bonni koɓe goo karamo koɓe maki bonna woɓɓe goo fecci ɓe wii wonde si tawi ƴawi haa hewtika hunduko makko mana muɗum feƴƴilo ko ƴere makko nden ɗo si o ɓenni bonne amma noon si tawi hawri feƴƴaali looko ƴere makko nden ko ley mayre woni si o ɓenni bonnata woɓɓe goo yaari wonde ko makruhu wona ɓeeɗo ɓe jantori ɗoni ɓe maki li anna dhalika sabu tawde ɗum ɗon yasilu ko yottoto ɗum ilal jawfi yottoto faade e reedu makko ndu wa yatakawwa bihi o tiiɗinoray ɗum kadi wannon si yewtoyi to waawa ñaamete ma njaram ɓe maki ila janibi الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل ولا كديكو سيتاوي هوري النبي كدي اسنغو بانغي مو تاواتا اونكو بانغي ittugol tuundi e muɗum e lorra ko tawata ko gasay ɗum ɗum heɓoto ɗum ɗum e morde ngal ɗo gollal wannon neɗɗo on hartere nde o hartoto nden aslan ko hartere nde neɗɗo hartoto ko hunde tuunude hunde nde tawata ko tuunude waɗi cheikh Usaymin kamɓe ɓe maki wonde moɗugol hartere nden hay si tawi na e suuma e neɗɗo o woni ɓe maki si tawi feere no wodi yo yaltinde o tewke pas o moɗinde ɓe maki no harmo o waɗi noon ko hunde tunude ɗen andino Allah azza wa jalla tagiri neɗɗo on noon yani kanko neɗɗo on korondol makko ngol ay gila ka kine makko ɗo yehi ha hewti e korondol makko ngol tippi ley ha hewtoyi ka joppe makko ka o foofirta ɗon se ndaari kanko neɗɗo gila ka kine makko ɗo Allah azza wa jalla no waɗi leeɓoy ɗon koye leeɓoy ɗon no tippi kadi e ngol korondol makko ɗon ha hewtoyi sengo leygal jonnon e nder ɗum ɗon kanko Allah azza wa jalla himo waɗi toon kadi selilji goɗi tawata ɗin ɗon ko yaltinayɗi ko wiyete durma kon ɗin ɗon golle majji fof ko yaltingol ɗum on durma ɗon no waywa kool ɗin selilji ɗon si ɗi yaltini ɗum ɗon ɗin durmaji ɗon fawoto ɗum ɗum ko fiyon ɗum neɗɗo on e nder ko o foofata kon nde wonde o pooɗa e hendu hara ndu wondi e tuuɗe jonnon tuuɗe ko arata kon e hendu ɗum si ari koye hoore kañum on kool ɗon ɗin durmaji ɗon koye hoore ɗum ɗon kala to fiwata feƴƴoyi wannon si feƴƴoyi hewtoyi ka jope neɗɗo on moƴƴanama idan si ari kalike ɗon koye leeɓoy ɗon e hoore muɗum koye ɗon ko leeɓoy memminoto koye duñayi kañum tuma kala nde yehi haa ɗin durmaji ɗon ɗi tuuni kañum leeɓoy koye duñitay durmaji ɗin ɗi ƴawa si duñiti durmaji ɗin ɗi ƴawi haa ɗi hewti e nokku kanko neɗɗo e hoore makko mubasharatan hay goɗɗo wowlantama o hartoto kisan ara e makko kisan hartago ko waɗi nde wonde a hartoto tutta tun an tigi haynoɗa tuuɗe ko woni e muɗum wona golleɓe wona ka leɗɗe woni ma golleɓe ka poussiére ji woni ma ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ko ɓuri hewde ko ɓen ɗon si hartike ɓe tutti konko ɓe woni gollirde ɗon ko couleur ɗum ɗon woni ko ɓe yiyata ɗum
idan ara ɗum ɗon ko hunde tuunde ko tuundi neɗɗo woni yaltinde e makko joni noon si o ɓenniti ɗum ɗon haray ko tuundi woni naadude kadi e nder reedu makko ko ɗoti cheikh on ɓe maaki ɗum ɗon no harmi sabu non lorre famike ɓe maaki rabi'an na yamunnu zawqu at-ta'ami li ghayri al-haja ko meeɗugol ñaamete on hara on tigi o ɓennaali mo kono hara na haaju parce que si tawi ko haaju noddi wana sonnaajo mo tata ko defoowo joni waɗugol ñaamete on ka ɗengal makko fi andugol si landanɗa yonima walla si tawi hawriɗa yonaali ɗum ɗon o ala ella si tawi hawri o waɗi ka ɗengal haa o gayni tun o tutti hara o ɓennaali kono amma noon waɗugol ɗum noon hara haaju fus nodda e muɗum ko ɓaatunɗa faala wadde waɗirɗa si tawi a ɓenni korka ma kam boni si a ɓennaali haray no aña ɓe maki fa in kana muhtajan ila dhalika si tawi o laatike ko hato jinɗo e ɗum ka an yakuna tabbahan misal nde o laatoto kanko neɗɗon ko defowo yahtaju li zawqi milhihi wa ma ashbaha tawa kanko neɗɗon imo haton jini e meeɗugol andal lanɗan ɗan ittirino ɗan fotata non e ñaamete on e ko nandi e sifa ɗin ɗon fala bas ara ɗon en laala wannon mo haton jini sharti tun ko wata o ɓenni ɓe maaki ma alhadari wondude noon kadi e rentagol min wusuli shay'in e yottagol goɗɗum min dhalika e on ñaamete ɗon ila halqihi ka dande makko sakko feƴƴoya ko ka hoore ɗengal ɗo woni ko wallinta si tawi o andi no weli ma welali ma haaɗi ma haɗali haray koyo wakkilo kisan kanko neɗɗanke on o tutta ɗum ɗon hara o ɓennaali laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal